وجينا اليوم نشوفوا لي كوليس ديالهم وكيفاش كيتم العمليه ديال السلسله ديال المطعم ديال ماكدونالد، كيفاش كتم العمليه ديال الطهي عمرك قريتي عليهم؟ في لو سيت ديالهم. في لو سيت ديالهم شفت انا داكشي، ولكن قريته دابا جيت نشوفو في لا فيريتي في الواقع. C'est un des plus gros, pas le plus gros, mais un des plus gros. Quand je dis plus gros, c'est en termes de visite, c'est-à-dire de transactions. Chaque chambre, elle est équipée de ce qu'on appelle un rideau tout froid. Ce rideau tout froid, il sert à quoi? C'est une transition pour éviter une déperdition de température à chaque ouverture et fermeture de porte. D'accord? Ça fait un peu un isolant. C'est en sirop, Fanta en sirop. Normalement, il y a Sprite, mais là, c'est du sirop. D'accord? On est relié avec des machines. C'est quoi ces machines? On est relié avec, bien sûr, l'alimentation, l'eau de la ville. Nous avons l'eau de la ville. Le CO2, c'est les fameuses bonbonnes que vous voyez qui font le gaz. Donc, le mélange de l'eau, du CO2 et du sirop, ça fait le fameux Coca, le Fanta, le Sprite que vous voyez. Toutes les cuisines sont identiques dans le livre. On travaille avec les mêmes fournisseurs. Le fournisseur qui fabrique ces machines-là, il fabrique tout pour eux. Il fabrique dans tout le monde entier. تعرف زعما داكشي غادي يكون يعني موثق وداكشي مزيان وميتريزي مزيان، ولكن ما كانش يحسب لي حتى الدرجه ديال داكشي اللي شفت، يعني في كاع لي زاسبي ديال كاع لي زون اون فيت، يعني من كتوصل لا كوموند حتى لا كوزين كلشي سي بيان ريغلومونتي، سي نورمال اون بلوس حقاش سا ريستورون معروف عالمي، دونك سي نورمال، سي طابي نورمال. Bravo Senza. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.